Evkiçe pitir ji sal û nîvan di destê Daişê de bû. Wekî ew dibêjîtin çardeh ji kes û karên wê taniha jî mayne di destê Daişê de û nehatîne rizgarkirin ku yek ji wanan jî Zelamê wê ye. Ev ji bilî wan nexweşiyên rojane û piştgihistina wanan ji aliyê lanên peywendîdar be. Bi tenê daxwaziya wê jî rizgarkirina kes û karên wê ye. Yeketiya Afratan jî lê dihok dibêjîtin li dîfan seredanên wan kirîn. Ev kes hatîne piştgihxistin be taybetî jî ji aliyê çareseriya derûnî ve. Kirîn û firotên me hata kirin, zarokê me ji me birîn, em dixutan, kîşkê me keçikê bo xwe birîn, zelamê me ji pêş çavê wan hat kuştên, hema ji vê zêdetir yani tiştekî ji vê pîstir bi serê me nehatiye. Heta tu nebêjî bes bi serê me hat. Daxwaziya min e tişteke bes qîçkû jin ku zelamê me destê Daeş de me çi dî nabê. Heger ev hatin yani ji xwe berhema em dikamilîne yani çi dî me nabê ji bilî zelamê me û qîçkû jinkê me destê Daeş. هەندێک گشتوانکە چوو ژینان چۆنە دەرە چارەسەریە خۆیان دەرونیت گرن لێ ئەلگۆڕیک و پەیوەندیت مەد گەلوان دەهەی گەلە گشتوانە لێ چەندیژی نەت مرتەحبوون ژبەر کەس و کاری خۆ دوور بوون لەومە ئەم هیوی خوازن کو بتر هاریکاریە ئەوان کە چوو ژینان بێتەگرن پڕاستیژی هەندی بێتەگرن یەکێمە ژبەر و ئەو زڵم و زۆرداریە ئەوان دەستێن تیرۆریستێن داعش دەدیتی گەلێکی مەزم بووە تایبەژی کوە بە بووە نێزیکی 3 ساڵان ئەوێل بێ داوی ڕزگار بن ئەو ئێشێن تووشی ئێشێن دەرونیên gelek mezin bûyne. Berpirsê rizgarkirina revandiyan jî li dihok dibêjîtin taniha pitir ji 3400 kesan mayne di destê Daişê de. Lêptinê rizgarkirin ne bes e, belku divê di van kesan taybetmendiya xwe hebît û bihêne çareserkirin ji ber ku zorbeya wan tûşî arîşeyên derûnî bûyne. بۆ بابەتێ ڕزگارکردنەوەوان کەس و کارێتمان بۆ بابەتێ ئیعادە تەهیلکردنەوەوان بۆ بابەتێ قەرەبووەکردنەوەوان ڕاستی حکوومەتە عراقی بۆ وی بابەتی گەلمانەیە هەری کردووە دیسا وڵاتت عەربی وڵاتت ئیسلامی ئەوروپا ئەمریکا UN بۆ بابەتی ڕزگارکردن هیچ هەریکاریامان نەکرا لەو ماشک ما چەندین جارە نۆکەش جارێکە دیبڕیا تەلڤیزیۆنەوەیە بەڕێسک و ئەم داخواستکەین و بابەتێ ڤانکی ژوژنکە بابەتێکی تایبەتمەند بێت خصوصیەتێک بۆ ڕابێتە دانن چەنگۆ ئەوە هەندێکشمان ئەوە 3 ساڵە دەستیوان تیرۆستەدا. Piştî ku qeza şingal ketiye di destê Daişê de pitir ji 400,000 kesan derbeder û aware bûn û çendîn kes jî bûne qurbanî ku pitir ji 6400 kesan bêxsîr ketine di destê Daişê de taniha ji hejmareka zora van kesan di destê Daişê de ne. Xalîda yek ji wan kîçayên ku di destê rêxirawa Daişê de rizgar bû. Bi rizgarbûna wê jî hejmara wan kesên di destê rêxirawa Daişê de taniha hatîne rizgarkirin dibine 3013 kes. Lêptenê wana yek daxwaziya ye. Daxwaziya wan jî ew e rizgarkirina kes û karên wa ye di nava destê Daişê de. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.